ukuthi abanye abantwana baphuma ezikolweni ngaphambi kokugqiba ngenxa yokuswela i-uniform. Omnye abaxhamleyo ngu-Ayanda Valentino Mncwabe one-11 leminyaka kwaye akawuvala umlomo lochulumanco. Ngiyabonga ukuthi ukwazi usisiza njengoba sekuzokusisebesingena amajezi isigodola nje sizokwazi ukufunda ngcono nalaba abanye nje. UPrince Africa Zulu uthi abantwana bakule meko bafuna uncedo kwaye oku kuza kubanceda baphucule amazinga okuphumelela kwizifundo zabo. Sithi ingane ayisekeleke ukuthi ziye esikoleni. Sithi asifune ingane ezoya esikoleni ingadlile. Sithi asifune ingane ezoya esikoleni i-affecteke ngey'nkinga ey'thile engenza ukuthi izizwe ukuthi i-dignity yakho ayikho esimeni ngoba ayikwazi uku-afforda i-uniform. Uhlabe ikhwelo nakwabanye abantu abaneepokotho ezifumileyo ukuba baphose esivivaneni apho kukho imfuneko khona. Usapho lwenkazana neminyaka 8 eyadlula yagekengwa